Kilaw na po tirada ni mo man ay Chris TV. Kilawon ko ning nukos lulubot yok. Nukos oh. Fresh from the sea mga idol. Aw natural, fresh fra gid na kay bag-o man ang kuha. Tamisar ba kay ni mga idol? Labi na ning ata, lami kayo kanon. Manoy Chris TV maglaway man sa taana. Oy Manoy Chris TV, naingon man kag mikaniko oy. Ora man ka nag-change oil. Minsan dong eh. Mas kayo. Nindot kay na parisan og tuba kanang bagong dawat. Imnan gyud ni nako ron lubot yo. Oy Manoy Chris TV, ikaw raman sa kilaw-kilaw diha oy. Ako alang ning giunhan ing kopisot kay gutom naman kayo ko god. Unya ni guman sa tuba mo ladok. Oy Manoy Chris TV, unsa man nagikaon nimong plastic oy? Dili man to plastic ing kopisot. Patakda lang gid kag istorya gyud. Unya mga idol kining ulo akong ihamong. Grabe nagpanilap man si Tibor. Lami kayo mga idol. Unya Nga, oy.